Yo, udah online belum? Oke udah. Oke, yo, what's up, my friend. Aduh, ya, ya balik lagi sama saya Agung. Ya kali ini kita bakal lanjut Pak. Kita mau lanjut misi Call of Duty WW2 ambumu Pak. Ambush, saya nggak ngerti apa misinya. Sebentar. Saya nggak ngerti Pak ini misinya apa, tapi yang penting kita gas saja. Seperti biasa, soalnya live Pak. Nggak ngerti Pak, pokoknya. Pearson's gone to a dark place. I can feel myself get dragged down with him. But I gotta stay sharp if I'm gonna make you proud, brother. Make you proud, brother. Pearson gone to dark place. Pearson itu siapa ya? Saya lupa Pak. Oke. Nggak masalah, lupa. Yang penting tahu caranya main. Oh, Pearson itu siapa Pak? Duh, kok tiba-tiba ada orang ini? Ngelek Pak. Ini grafisnya terlalu bagus. Here. Ini siapa? God damn it, what are you doing, Zussman? Lay off, Sergeant. What's that? Huh? How's that, huh? How's that work for you? Much better. You son of a bitch. Sergeant. Hey, you stay out of this. Oh kan? Hey, stop! Loh. Nick Jason! He's not worth it! Daniels! Don't Kraut. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. The fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordnance is going to be loaded onto trucks 5 miles north of ini here. tawanan gitu loh. If I'm reading this right, it's the last bridge standing across the Rhine. Well, ain't that something, Fritz? Bos. Ngelek Pak. Ngelek. Sebentar. Saya bingung nih sama alurnya ini. Tadi itu tawanan gitu dah. Terus dia itu haus Pak, ngelak. Probably in some hidey hole with the detonator. Kasih minum. You know what else gets you drunk? Hypothermia. Not if we keep moving. Tapi itu surat apa Pak? Nggak ngerti saya. Daniel Zussman, you come with me while I set the final charge. Then we ambush the trucks. Daniel Zussman. Ambush Jerman Transport. Ambush itu artinya apa Pak? Nggak ngerti ya. Oke, ini apa Pak? Oh, tak kira sniper. Oh alah Pak. Ini ya Pak. Jelek Pak. Ya lah, mosku juga gak tepak ini. Sing gak tepak wongnya Pak. Nyalah nomos. Ayo. Aduh, nggak PW gini duduk saya. Ambush Jerman Transport apa? I got this. Go watch the road for enemy Pak trucks. center Pak, saya nggak punya Pak. Kenapa Pak? Oh masang bom Pak. Kita kemana Pak? Biarkan itu Pak. C. Tap apa sih misinya? There's our Oh, nggak signal. ada, masih Trucks belum. are inbound. Loh kok lari Pak itu Pak? We've got Nazi transports on the road. Oke. Oh kita tembak itu Pak. Oke. Kita bom bisa nggak Pak?
Hold. Wait until they're in position. Dibom ya Pak De. Nah, tuh kesuwen Pak. Oh gitu caranya. Ini pembantaian ini. Go! Take those trucks. Oke. Oh teman Pak. Dikirim salah ya. Go! Sorry. Saya nggak ngerti yang musuh yang mana, teman yang mana. Oh ini tadi tak tembak Pak. Sorry Pak. Sorry. Kita taruh mana Pak? Oh, keliru Pak saya Pak. Harusnya ke sini. Ya surat meninggal Pak. Kalau saya bawa kayak gitu. Oh mati kan? Oh sorry teman. Kita ngapain ya? Oh. Oke, 666. Saya nggak kelihatan ini Pak. Wah ya, alasannya nggak kelihatan. Penuh darah dan jelita. Ambush, my god. Oh enak tembak ini Pak. Oh kesuwen teman. Ayo. Pas batukmu, ayo. Mana musuhnya? Mana lainnya? Oke. Sudah gitu toh. Alah Pak. Dewas aku lagi serius Pak. Yes sir. Nembak salah. Teman sendiri ditembak ya. Pinter Pak. Klaim to truck. Let's go. Naik sini lah Pak. Sudah. Ngambil truknya musuh aja susah Pak. We'll be coming through the gates at 0300. Find a high vantage to cover our assault so we can take out those last trucks. Okay. Hey, keep it quiet and watch for patrols. Yeah. Let's move. Yo, move. Saya nggak tahu sama alur pemikirannya. Oh kita bawa sniper Pak. Ini tembaknya nggak bunyi itu kan? Nah ini kayaknya bau-baunya kita membunuh diam-diam. Airbase. Loh kan snake. Males saya. Mana Pak musuhnya? Nggak ada musuh Pak. Oh itu. Bentar, saya ngelihat itu Pak. C. Need to find a way into the base. Sebentar. Tap. Need to find a way into the base. I'll follow you. Oke. Tenang bos. Saya nyari musuhnya dulu bos. Kita tembak diam-diam.
Still. Apa tadi? Loh, saya musuhnya di mana aja nggak tahu, Pak. Oke. Alright, now we gotta find the vantage by the gate. Bentar, Pak. Kita sniper aja, Pak. Kelamaan, Pak. Loh, Susman, kamu Pak di situ, dan situ. Nah, saya ini sniper. Kamu jangan dandangi, Pak. Oke, nice. Tenang, Susman, tenang. Oke. Sebentar, santai bos, slow bos. Ini lah, bosnya mau ya Melayu itu. Oh, oke. Sini ada. Oke. Santai. Kita nggak punya. Sebentar Pak, saya tak. Ini apa ini? F. Oke. Males itu kalau sneak. Gak punya kemampuan saya buat sneak. Saya sukanya kebisingan, Pak. Kebisingan. Ayo, mampus. Ada anjing. Ayo. F. Santai, bos. We have to be pushing to a higher vantage. Ayo. Susman mana, Pak? Susman hilang, Pak. Susman di mana, Pak? Oh, ini. Oke. Kita masih ke sana. Oh, apa ini? Apa ini? F. Momentos. Oke. Oke. Kalah. Pearson's gonna be in the gate soon. We need an overwatch position. Oke, sabar bos. Waduh, nge-lag Pak, mandek. Kok, loh Pak, tiba-tiba diem. Aduh, saya paling nggak seneng sama anjing-anjing. Oke. Awas bos. Kelamaan. Aduh, nge-lag Pak.
Pak, ini nge-lag-nya sungguh-sungguh ini. Oke. 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 Meninggal semua. Aduh, kok nge-lag ya? Nge-lagnya bener-bener Pak ini Pak. RAM saya kurang kayaknya. Mintanya RAM. Oke, bentar. Kita kemana Pak? We have to get to a high vantage. Hurry up, we can climb the radar building for Overwatch. Kemana Pak? Aduh, kita ditembakin dari mana? Saya nggak tahu. Sebentar. Ini apa? F. Oke. Saya bingung ini Pak. Kita kemana dulu Pak? Itu ada 2 tanda. Kita ke kanan dulu aja. Saya nggak ngerti Pak. Yes, kesana aja lah. 32. Lewat jalan mana Pak? Aduh, ke Pak. Return to mission. Saya nggak ngerti. Kayaknya di sini Pak. Oke. Oh, beneran aja Pak. Pearson's coming through the gate to our right. First aid kit's ready! Nah, bos. Pearson's advancing to the trucks! Oke. Oh, kita sniper aja Pak, kalau kayak gini Pak. Kita yang musuh mana, yang saya nggak tahu. First aid kit's ready! Iya ya, nanti aja. Ini kok kayak gini ya? N. Toss it! Fly it in! Ini apa ini? Sama aja. Shoot the driver! Shoot the driver mana Pak? German officers inbound! Second floor on the balcony! I got it! Second floor on the balcony. Oke. Nice. Support Pearson! Udah Pak. Oh alah. Pakai Pak snipernya Pak. Oke. Bentar saya nyari. Like Pak. Let's move to the next position. Follow me. Ini kaptennya. Kita kemana Pak? Kemana Pak? Aduh, saya anjloknya juga terus Pak.
You all right? Nge-lag Pak Bos. Nggak nge-lag itu habis. Jangkrik. Ditembak Pak, gini-gini tak Pak. Aduh, teman sendiri kamu kok ngapain di situ lari-lari? Duh, lag Pak. Gila. Kurang segini aja masih kurang ini kita apa ini? Ayo. Grenade! Aduh, sakit Pak. First aid kit ready when you are! Ready when you are! Toss him over! Catch! Gila Pak. Mongkep ya. Nggak nyalakan kipas angin Pak. Nge-lag-nya Pak. Gila Pak. I have a first aid kit! Wih. Tak kira itu teman Pak. Aduh, lag-nya Pak, minta ampun Pak. Woi, sorry. Mana bayang mana? Oh, ini Pak. Daniel, first aid kit ready for you! Bentar Pak. Ini baik yang bawa motor itu Pak. Oke. Kita tembakin yang ini Pak. Terus paket soalnya. Nanti aja. Terus dikit carry aja Pak. Oh, boy. Christian's falling back! Ya apa Pak? Tank Pak. Oke. F. Baru mau saya pencet F Pak. Susah. Sebenarnya ini game itu ya bilang susah ya, bisa susah ya juga enggak. Mana yang bikin susah itu speknya Pak. Nge-lag banget itu kalau teman-teman pakai RAM 8 itu masih. Close. You okay? They captured Zussman. Okay. I'm sorry about your buddy, but we need to get that last truck now. No, you're not going anywhere. Zussman was captured. Listen, Cox first. I can't leave him. Okay. Okay, nice. Can't lose that truck.
Usman is my friend. Kemana kamu? Oke, mama. Ya kita nggak ada tembakan, Pak. Kita nggak ada tembakan, Pak. Jangan nakalan, Pak. Jangan nakalan, Pak. Mama nih. Caranya gimana, Pak? Mama tuh. Oke. Caranya gimana, Pak? Caranya. Waduh, kita aja lebih susah, Pak. Oke, nice. Kok meninggal, Pak? Enggak. Masa lakot mati, Pak? Usman. Woi. Tembak, ambil tembak. Apa? Aduh, kok ya aduh. Nice. Pas kepala, Pak. Sorry. Oh, oke. Bagus, Usman kena, Pak. Kita mati, Bi. You disobeyed a direct order. Then I guess you better court-martial me. Desertion is a capital offense. Terus? So maybe I should just do us all a favor and finish the job. Sergeant! It's over. Yeah? You got no place in my platoon. Get him out of my face. It's gonna be okay. We'll get you patched up. Kayaknya kita di blacklist. You did everything you could. Soalnya kita tidak mengikuti anjuran dokter. Halah. Anjuran kapten maksudnya. 12 hours later, 12 jam setelah kejadian itu. Oh. Ini siapa, Pak? Oh. Bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Lose the tags. Lose them. They're after Jews. Wer sind die Juden? Die Juden. Oh, dikira kita tentara Jerman. Dikira kita tentara. Frag mich doch, du Nazi-Stück Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dick. Zeig sie mir! We're Americans. Period. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Saya nggak tahu ini Usman ini dia bisa bahasa Jerman memang. Bahasa itu. Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Oke. Itu salah tangkap atau memang ditangkap? I'm trying not to lose hope. Saya nggak ngerti. Ya kalau Usman nggak ada, kita sama siapa, Pak? Itu partner terbaik, Pak. Sir, tell me they found Zussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson was ordered to retreat.
Some of his men were trapped in the pass. Couldn't bring himself to fall back without them. But he ended up just losing more trying to save them. It's never been the same. Saya nggak ngerti sama jalan pikirannya Pearson itu. You're headed stateside. Am I looking at a court-martial, sir? Wouldn't reflect too good on the army to punish the soldier who accelerated the whole damn war effort. That's right. The intelligence you found on that prisoner was critical in locating the last bridge across the Rhine. Why didn't be a Bronze Star in your future? You're a bona fide hero. Apa Pak maksudnya Pak? Bapak ngomongnya bisa di itu Pak, maksudnya diganti bahasa Indonesia gitu Pak. Saya nggak ngerti Pak. Bapak ngomong apa Pak? Apa? Tak mudeng ya. Oke. Welcome home, Red. Oh ini kakaknya yang di. Saya kira mati Pak, ternyata enggak. Ini oke, ini pacarnya yang katanya hamil itu. From this moment on, I am not letting you out of my sight. You understand me, Corporal? Yes, ma'am. Ternyata di sana perang tapi di sini nyantai gitu ya. Mungkin TNI juga kayak gitu ya mungkin ya. Di sini saya di Surabaya kan, mungkin TNI yang rumahnya Surabaya mungkin Surabaya santai, tapi dia di sana perang gitu kan ya. Situasinya lain Pak. Oke, berburu lagi Pak. You all right there, Red? We gonna talk or we gonna hunt? You should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask of a man. It's the best feeling in the world. Ini kakaknya yang bikin dia termotivasi untuk tidak takut. Bona fide hero. Red. Red. You're a bona fide hero. Fake hero. To the end. Itu ngimpi. Loh. I've been discharged. Loh alah, Worse Pak. than that, the crowd's Itu captured apa, Pak? Zussman. But I ain't giving up on him, even if I got a ticket home. Aduh, saya nggak ngerti itu. Saya nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti ini maksudnya. Dia itu tadi pulang apa itu cuman bayangan dia Pak? Saya nggak ngerti. Ya udahlah. Mungkin akan terjawab di next episode. Oke sob, makasih udah mantengin channel saya, udah nonton bareng saya, udah yang bareng saya live streaming kali ini. Makasih banyak buat temen-temen yang nanti nonton offline-nya juga. Makasih udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan akhir kata happy gaming and see you sob.